Orokurre gomborra ya kabunga nagira ngo kushuganisa maka no kushomesa abatura okorwe mu kitongore cya Uganda Human Rights Commission kibahwerire kucendeza emishange kwatagine no butabanguko omaka ekigambo cyo butabanguko omaka buruhu kandi bukanyisha kandi abebembezi kuruga LC1 ga district bagezaho kureba ngo bagarukanisa abantu mu makaga kugira ngo abantu bakabasa gukorera hamwe kandi habaho no kwikiriza abaturane bagira ngo cyo kwenegeza obutabanguko mu makagabo harimo obushambani obufohi akajogano omurro obrofa okutinatinsobwa okuruga habakundwa babo obworo amarwa hamwe n'endwano mweni siwo mwana w'emyaka 18 umushija w'emyaka 25 30 ucyakora cyo washa ebyo n'ebintu byasho yayenda kushatura mugorora kajya ati naterezaha ni plani nshasha ni nyenda ngo akataka kankaguze kandwaze no bugabe bwe ahabo kuba n'ebintu bye iworo kwenda kutegeka gendo kore byawo Topista twembi orukurre kitongore cya Uganda Human Rights Commission ahabwe cyange cya kigezi nagira ngo esimu nazo zonjira butabanguko azite simu ziresero bugara omukazi rastama hasumu akija TikTok hija za WhatsApp omukazi astama hasumu ayebwa kutekera umushija ayebwa kogeza abana eka ebimwana mugamba eba mubwo omushija batimutera isimu yastamire n'umukazi wo mu sitting room oreba umushija nakwata umuhanda ntashobora ata ha mu sitting room network anebetaho abazire nibagira ngo mucanga cyabo hati hakirimo muzego abana bato abarukura bakarenza imyaka 18 bakatandika kubinga abazire babo mu makagabo na mutawano wanje atyo mwaka gwa 2006 anteganisa bazira myaka mushana ndipagisa ari wa mbejuru konka wimuka haisha hankezi ukakwata kazindaro ukatandika kugamba ebihushinkine ebitari mu mateka ebyo inciting violence ninga kureta obutabanguko nibaza kukwata bakutwara umuchome kandi torajuro tinyo nankino ruterane rwo kugambiraho apana gasha kwa Wilfred Weza